Gdje ste ljudi? Evo mene, ja sam Dane. Ovo je moja cura, kako se zoveš? Raf. Raf se zove, znači samo Raf se zove. I danas imamo jedan specijalni, baš ono nenormalno specijalni video. Ja ću njeninu kosu danas farbat. Nisam nikad farbu, ali ovo će biti dobro. Šta ti kažeš, šta misliš, će biti dobro? Was heißt ich hoffe? Ne, pa daj pričaš šta znaš. Pa ne znam. Šta ne znaš, šta misliš, će biti dobro? Ich hoffe. Ja. Ich hoffe will ich sagen. Pa daj reci kako znaš. Ne će biti dobro. Ja mislim da Da. će biti dobro. Da. I ako ne, onda ćeš to batina. Dobro si rekla, šta hoćeš? Dobro je rekla. Znam, eto vidiš šta znam. Uglavnom ljudi, ovaj video će biti fenomenalan. Sad ćemo uzeti farbu i sve. A evo, kako boju farbamo? Gdje donesi boju? Evo aka, evo ova boja će biti. Znači, bit će isto plava. U stvarno to je to, ali... Was heißt... Hela. Bit će... Svjetlije, bit će svjetlije. Ja. Biće svjetlija boja uglavnom, ali to je tu, dobro ne vidi sad baš najbolje. Ajde fokusiraj, jebim ti to što. Aha, evo ga. Pa vidit ćemo kako će biti, vaja će biti dobro. I ništa, ajmo početi, hoćemo? Hoćemo. Jesi sigurna 100%? Jesam. Ajmo. 100%. Idemo! Gotovi smo sa farbanjem, ovaj video 2 dana kasnije snimamo, pošto sam, vidite, ošišao sam se isto i ja. Znači 2 dana kasnije, da vidite sad farbu kakva je kosa. Nije loše, znači nije loše i ajde, da vide ljudi, op. Evo kose, deo krence, čekaj da zoomiram. Evo vidite, znači, samo je malo svjetlija, pokaži sa strane. Znači samo je malo svjetlija, nije sad toliko puno da kažeš. Napišite u komentarima od 1 do 5, kako sam je ofarbu, 5 je najbolji, 1 je najlošiji, znači napišite u komentarima, baš me zanima. I uglavnom ljudi, ako vam se ovaj video svidio, like, ako nije, opet like, subscribeujte da ništa više ne propustite nikoji video. Znači doći još jedan video gdje će moja cura, ja ću govorit njemačke riječi. A ona će to prevesti na naš, da vidimo koliko dobro zna naš. Ona je švabica, ali živimo već 3 godine zajedno, znači... Znaš, razumiješ sve? Ja. Znači razumiješ sve. Ako hoćete taj video, lajkujte i napravit ćemo taj video gdje ona priča na naš, a ja govorim švapske riječi. I ljudi, to je to, vidimo se drugi put, ajde, peace!